Ulila. Kasanwa kita, nanang. Ubing pailaang. Idinaaksidente ni tatang. Ita, da kayo man ang tinapukaw itibiyag ko. Agmay-may sa akong itibiyag. Sapay umadanin ti panagturpos ko iti senyoray. Awan kayo mat. Ama kay matang iti dayta panagturpos ko. Umuna kami, agawid kabutan, taawanan ti tao dito'y Campo Santo. Una. Umuna kayon. Sumarunuakin ton madamdama. Umayan ti Tudo, no di ka pa'y agawid, mabasa ka. Sige, mapan kamin. Sigurado. Awan pagbayad ko iti abang. Iti kwarto pagigyanan mi iti boarding house danana Aurora. Kasanuag paitan. Mami, makabayad pa'y nga ta ni Renz iti abang ti kwartuda? Katawa mo tan ni nanang na alabandera? Nabayadan danday ti abulan. No saan na makabayad, di pa panawon ta, ipaabang ta iti sabali. Rumbang laang. Alangan na libre ti kwarto apagyanan na. Pangalaan na nga iti pagbayad na. Kat madama pa'y mat nga agad-adal. Kasaritak to ni Renz, ibagak amapan iti kabagyan na, no ada kabagyan na ditoy. Kunada mat ana isarong da kano lang dito igid ti syudad. Taga Visayas da kano, mami. Sa bagay, dahi tamot tinadamag ko. Imay dagiti dadakkel na idi dito'y syudad. Dito'y daan nagkita, hindi koan, nagasawa dan. Kaawatan nga rod. Nga awan ti kabagyan da dito mami. Dito'y basit at drawer ti pangikabkabilan day dinanang iti walit na. Kita Tatno at da kwartang ausarak. Aginggang agturposak iti senyor hay. At damot basit dito yung ornong ni nanang. Inutak da ito Aging ajak makaturpos. Nagmalasak mo't ngaminan. Apay anasapa ak anaulila. Diyos ko, di nak ko mabaybayan. Tarabayin nak ko akanayon. Races, nga madda ka dito Apaya di ka mapan gumatang iti kanam. Nagkutong ka ni. Di ka kadimang mangan. Sana ka mabisin. Panawan naklaang dito Oh, apaya kita ni Nancy magmag nang agturong dito kantin. Napintas ni Nancy. Saan ka di? Uray na pintas. Tapulos asaan ka may bagay kan kuana. At da mabalinda iti biyag. Ininto ta pobre ka. Mas pobre ka pa yung marabutit. Amok day ta. Iswakit kita aglaang ti kinapintas na. Uray korsunadak. Amok matla nga sa anak ama ikari. Iso asaan kan nga gambisyon. Siyak lang ti may kari kini Nancy. Korsunadam ka din ni Nancy. Saan lang nga kursunada? Inaram ko pa ikit din Kat masigurado kasong batan nakto. Apay na kami suot ka? Anya ti parikot mo? Masurunak iti dayjay nga ulila. Ni ka di Renz, titakdakamatan? Nasingpat matday a tao. Sa damat itsura na. Nga permi mat arigat na iti panagbiag. Jak manam mo. No pangalalaan na iti gatgatang na iti kanan na. No saan nakagkamali? Ije balayo ti pagababangan na. Saan ka di? Wen, agasam. Nagturod kit din anang ibagakan ni Edward. Akursunada na kano? Awan maddakas na. Ag gusto lang matkan ka.
Di nagamdan nga agaram kanya. Tapag sasawag. Apay ko mapagsasawam. Basol na ka di, no ang gusto kan ka. Saan ang maikari kanya? Tikas la marabutit, ti kinapanglaw na. Uy, saan ka nga agsao iti kasta, gayam? Narigat ti agsasao. Tadi mo amo ti mapasamak iti masakbayan. Adayamat na saya at ang masakbayan para ka ni Renz. Ha? Awan lat amo ko. At damanan ni rin si classroom tayo. Pimpiman ti itsura na ijay. No kasano nga tatibiyag na aday ta tao? Awanan ti inakan amana. No awan pagbayad na iti abang na, papanawan min itya balay. Di yu pa'y lang amin papanawan. Pakitaan tayo no anya ti aramiden na. Ang mga no kasla lawa-lawa, nga agarahamid iti kasla sapot abalay na. Nakabayad ka no pa'y mat, kuna ni mami. Sana mabalin a papanawan, tano agkamang iti otoridad kat madaksan ni mami. Sa bagay, aging gat kaano ang makabayad. Awan mo trabaho na. Day tati saan ko nga amo. No ibaga na pa'y la akursunada na. Pagsasawak. Sungbatan na kaminan. Tapno agsardengan ang mga ibagbaga akursunada na ka. Anya aya, ti kayat mo nga isungbat ko ken ka. Wen, kunamon na tamayat kan. Nancy, apaya ka na yun na ka nga itulod na dyan lalaki. Dakas ka din no umay nakitulod, mami. Kaadalak mat. Di mo ka di amo. Ako nada at ikuyog-kuyog kat pakaalaan iti sikog. Ti kibin-kibin kat pakaalaan iti ubing. Kasano ko mga agsikog ti agkuyog laan? Kan maadaan iti ubing ti agkibin. Hindi nakman sungba-sungbata na kasta. Ang magandong matudingan kay ti saom. Awan day ta, mami. Amok ti aramida. Para makita. Ngam no madadaal ti panagadal mo. Di nakpagpabasulan. Apay ko mamadadal ti panagadal ko. Binigatak mat. Inaldawak mat ang mapanidya pagadalan. Dasaya at no kasta. Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na danga. Apay ko mga pabawi ah. Nagragsak kaming tupay ka ni Edward. Da kayong maggayaman ka ni Edward. Agin inayat kami ka ni Edward. Ay na isang sangayan tiragsak ko no kadwak ni Edward. At dapat siya aglangan kayo. Tuwing kayo agpasyar. Ag-date kami mata. Amom to tiragsak amariknam inton si kamot ada ka ayan-ayat na. Ngam, ikagumaak pa'y tagturpos. No adalaki ti pagadal ko. Amom, napukawan akmutan iti ganas nga agadan. Napatpatag ka din ni Edward? Ngam, ti panagadal mo? Kwa. Nagrigat mat ngamin dagiti homeworks. Makapasadot. Renz, makita ka na isang sangayan ti kinaliday mo. Ada ka di parikot? Ha? Adda ka matkayam dita. Nakita ka nakapanimid ako mitkita iti adayo. Inasiggan ka. Ngam, di mo pa'y natlaw. Sinong batan ka din ni Nancy ni Edward? Dayta ka di ti makagapon no apay analiday ka? Saan matkit di? Maikawak ngamin. Pampanunutak dagiti dadaktal ko. Awan pa'y mangkuyog kanyak. Inton madanon ti graduation tayo. Awan ka di kabagyam ditoy. Awan mo tinaibagbaga dagiti dadaktal ko. Sakbay api musay da. Tila ang imbagada. Kat taga Visayas da. Ijay ti ayan dagiti kabagyan da. Napan ka din ijay? Saan pa'y? Umanayon ti makabulan apawayway adi ka nakabayad iti abang mo, Renz. Nana, awan pa'y mo ti pagbayad ko. Saan ko na parikot dayta? Daytoy laang boarding house ko ti pagtataudan ti kwartak.
Ipaabang ko iti sabali ti kwarto nga ayan mo. Nana, kasano nga rudan dagiti gamit ko? Eh di impakim no di mo kayat nga iburandis ko ijarwar. Ha? Ay, sige nga rod, Nana. Tagim pakiak. Imbaga kun ken ka idi pa'y napanabulan. Ano awan pagbayad mo, umakarkan. Apay adi ka pala nagimpake. Nana, awan pa ngamin nasarakak apagakarak. Intula ko man, numalpas ti graduation ko, numabalin. Naala kon ti bayad ti umay sumublat di ti kwartom. Ladingitak. Ha? Ay, Nana, numabalin, ibatik pa nga rod ti daddo maagamit ko. O sige, ipan mo ije bodega di ta sirok ti balay. Imbag no awan timang papanaw kanyak dito'y waiting shed. Diyos ko, si kalaang ti kamang ko. Di na ko mabaybayan. Sapay agtudon. Adda sumungad a jeep. Aglugan aklatan nga agturong ije sentro. Makamuditan. Lumugan akon. Taas idagmat ti sentro dito'y. Barang adda mabalin ko apag linungan. Kadag iti igid ti pasdak iti asdag ti parke. Mabalinan dito'y igid ti pasdak kapag linungak. Mabalin ka diti makilinong ditoy. Awan ngamin payong ko. Nagpintasan na babae. O, apay adi kag tagari. Mabalin ka diti makilinong punak. Ha? Mabalin latamis. Saan ko ako kwa daytoy igid ti pasdak? Nakilinong aklaeng. Agbiyahe ka kadi, kanagdakkel tabag mo. Ha? Saan, miss? Ay, gayam. Siyak ni Renz. Sika? Siyakmat ni Eva. Imbag tadi mo imbagasi ka ni Adan. Ha? May mayat pa'y kuma, no siyak ni Adan. Tauray iti sirok lang ti kayo ti pagtaangak, kat mabalinan. Mang puro saktumot iti prutas nga ipakan ko ken ka. Ha? Mabalinsan, kimapsutan ti tudo. Sige mapanakon. Bye-bye. Bye-bye, Eva. Ha? Tilakay, naipagalis. Kaasimat, inaktulungan. Ay, Lolo, kumpat kayo iti imak. Hintayo pa'y aglinong iti igid ti pasdak ang naglinungak. Agyaman na ka po. Medyo nakapsot nga minen ti panagkita ka. At dan sa nabadda ka, iswa na igalisak. Pagluganon nyo kadi, tay palugan kayo, tapno makaawit kayo, Lolo. Asidag dito iti balay ko, barok. Napayagak lang nga magna. No kayat yo, kibinan kayo langan, aging gayjay balayo. Ay alaman nga ro na po. Nasakit nga mindag iti tumang ko. Kimarumanin ti rayumak. Sige nga rod, Lolo, kaduan kayo. Angan at tamot dakkel abag mo. Nalagan laang daytoy, Lolo. Badok laang dagitoy. Ala, sumalabay kayo iti abagak, tatulungan kayo amag na. Itaman pa'y nga awan ni Renz. Pimanawan iti boarding house mi, ma'am. Saan nga mi na makabayad iti abang na? Napanan na nga rudan. Ay kaasimat, kat dandani kayo pa yan agturpos. Bayan yun dayjay, ma'am. Gabat lang dayjay. Ay nasaan ko maakas na? Saan arumbang nga iruruman tinakakaasi? Kat, libre kit din ti panagyan na iti balay mi, ma'am? Ay, madanaganak no saanin nga umay. Sayang, sapay nasaririt nga ubing. Uray na saririt, ma'am. Ta saan matlang ang makaadal? Taawan mang paadal kan kuana. Ay, sayang ti panagturpos na no saan nga agsubli ditoy. Agsarita taman itinalapat si Kanansi. Madmadlaw ko kanayon ka nga aglaladot. Masadsadutak nga rod, mami. Agpudno ka man. Anyo ko matipod no? No itibigbigat,
agbakbakwar ka. Inton kuan, mangmangan ka iti mangga. Apay kumanumang mga anak iti mangga, mami. May salaang ti isungbat mo kanyak. Masikog ka. Wendo saan? Sungbat! Yaman ako na ikan ka, apok. Ha? Dakkel mat gayam ti balay mo, lolo. May maysam ka di ditoy? Wen, at ayo ti ayan dagiti anak ko. Papanam ka day, tadapay bag mo. Kan asino dagiti dadakkel mo. Agyaman ako na'y apok. Dakkel mat gayam ti balay mo, lolo. May maysam ka di ditoy? Wen, at ayo ti ayan dagiti anak ko. Papanam ka day, tadapay bag mo. Kan asino dagiti dadakkel mo. Lolo, ulila ako na damang. Pinapanaw nak ti kaserak, tawan pagbayad ko. Apay adi mo binayadan ti abang mo ngay. Awan pa'y ngamin trabaho, lolo, tagad adalak. Pagad-adalam ngay. Iti public school, iti igid ti syudad, lolo. Sapay agturposak ko ma, iti daytoy apa nagtuturpos. Imbag tawan klase ita, ta Sabado. Domingo inton bigat, ken holiday pa inton Lunes. Isungawan klase. Saan ka di apod no ti imbagak? Apakaalaan iti sikog ti kuyog-kuyog? Nagkarimot ni Edward, adinak baybayan, mami. Kasta dagiti lalaki. Ikari na amin alangit kan Gloria. Ngam inton naalanan ti kay kayat na. Saan mon anam namaan, danga. Saan akasta ni Edward, mami? Dito ti kunam. Ngam pupuutong to ibagak. Inumob to ti luwam, gapo iti kinasukir mo. Ubing kayo pay. Saan arumbang ti naramid yo? Ay, ayatanak ni Edward. Kasta akmat kan kuana. Saan kami tung agbabawi, mami? Kasta pa iti kunam ita. Ngam kita man no anyan to ti masakbayan yo. Mabalin ka day, saan ka pumanaw dito'y balay? Kaya't yung agyanak dito'y balay mo, lolo. Uray agbalinak akatulong yo. Kaya't ko, basta dalakit di pagyanak. Nulakag ta nasingpet ka. Ibilang ka nga apok. Ha? Agyaman ak unay kada kayo, lolo. Ikarik, agbalinak anasingpet. Masapol nga agturpos ka. Pensyonado ak abalikbayan. Sakon timang paadalkan ka, nulakad ta nasingpet ka akunak. Ikarik, lolo. Asikasuan kayo, akas pudno nga apong ko. Kasta akmet. Sapay kumatag kinaawatan ta ka na yon. Ala, ituloy mo ti panagadal mo. Sa nabalay, taas sidaglaang dito iti pagadalam. Un lolo, kat agjaging ak abinigat kan minalam, amapan iti eskwelaan. Renz, Present, ma'am. kunak no absent ka. Awan ka ngamin idi Biyernes. Kumusta kan? Pimanaw ka kanumutin ijay sigot apagababangam. Nagbiro ka lang iti pagyanan, ma'am. Dinak binaybayan ti apo. Good for you. Kunak lakit din nupod no adi ka nagadal. Ha? Ay, saan ang mabalin asaan ko nga ituloy ti panagadal ko, ma'am? Wun ata sayang. May isa ka pa'y kadagiti maikan iti pamadayaw inton graduation nyo. Sapay ko, ma'am. Saan nga imposible dayta? Tamaikari ka ang maikan iti pamadayaw. Adamat ni Gabat. Nagturugan na nga ta iti manong nga aldaw nga awan klase tayo. Adapay dagiti gamit na iti sirok ti balay mi. Anda saan naan naala ang gamit na kunam? Wen, adda di na naala. Taawan siguro pangilinungan na. Taagtudo nga min idi. Sa dino nga ta tinagkamangan na.
Saan ka di? Ngawan ti kabagyan na ditoy? Day damat ti amok. Saan nga tang adda nagtakawan na itikinan na iti sumagmamano nga aldaw? Ay, saan namot siguro ang maarami dayta? Tauray marigrigan. Awan mat na damdamag ko at tinakawan na. Nakita ka dimsagi ti jeep itay bigat. Kunak no saanin nga umay dito'y pagadalan. Ngam imay mat. Oray siyak. Jack ni namnama nga umaypay agadal. Nagpakpakaasi nga agyan ko maijay balay. Aging ga iti agturpos. Apay adi yung pinatgan. Saan nga min anak kabayad iti abang na? Iso saan mi apinatgan? Una, alangan na pagyanin nyo iti balayo libre. Ni Renz, tinakatugaw iti sementado atugaw. Asit gantaman ta pagsasawak. Intaman kit di sutilin. Nanya ti kunana. Imbag tasaan ka anak ko teran akaslan na yaw awan abilit. Natibker ka mo ta bro. Ti kunami kat di da kan makita. Mas daaw kami. Tayo din nag-roll call ni ma'am. Present ka wet. Nalipatan niyo ka din. Nauri adda Lucifer a pagragsakan na timang dadaal. At dalatamot anghel amang salsalwad. Anya ti kat mo asawan. Kadang iti addaan iti panakaawat. Nalakalaang nga awatan dati imbagak. Malaksid, no ti tao kat awanan panakaawat, di na maawatan. Edward, pumanang taman laangan. Mabitlaang. Damag ko, kat adda bunga ti ayan ayat yo. Congratulations kada kayo adwa. Nakaamuan na nga tanga ginawak. Chismoso mat day alalaki. Di tala ko man imas asidag itay. Anya ko ma. Nabainan ka kadi? Iti imbaga day agabat? Napasagid anak itimbaga na. Ani Lucifer, kat pagragsakan na timang dadaal. Sino nga tama ti bagbaga ng anghel? At nga tanang tulong ken kwa na, ngayon bilang na nga anghel? Day tangarod mati pampanunutak. At nga tanang tulong kan kuana. Saanin na day tatimang dadali timudta? Total, nalpasan ang nag-roll call ni ma'am. Intakit di agpaspasyar. Nagkating classes ka di manan dagiti dua? Da Edward ken Nancy? At dadamot itay, ma'am. Imbaga dagiti daddo maaman nursuro. Akanayon da kanong awan iti klase da. Alanganan dagiti nga agmarcha inton pa nagtuturpos. Saan da makagraduar, ma'am? Day tatipod no. Aduuna yung tilangan da. Nababapay tinaala da kadagiti eksamyo. Ay, delikado nga rod no kasta, ma'am. Remy, pakibagaman kadagiti dadakkel da Nancy. Taumay da makisarita dito ipagadalan. Ipakitak dagiti test paper da. Ken ti ado amarka ti absence da. Wan, ma'am. Dumanon ka dagiti dadakkel dati pa ayabyo. Nakaumay ka mo't basang. Di mon samot kadwa ni Nancy. Kunak panood da ditoy, nana. Awan da iji pagadalan. Papaayaban da kayo ni ma'am iji pagadalan, nana. Ay, kasta ka di basang. Abangan no maipapan iti graduation ti pagsaritaan mi iti maestrayo. Ha? Siguro, nana. May papaniti graduation. Ay, makagraduar matlaangan ti anak ko. Uray adapal paliwawang na. Mapan kayo ka di ita, nana? Uwan basang, kat agyaman ak iti panangidanon mo. Sorry, miss. Agdardaras kamot ngamin. Nagdinong partakat nga rudan. Ha? Adan? Ay, Ha? anya ka di itayan tinagan mo? Adan adagos tinalagip ko. Nuadan ti amom anagan ko. Oh, di iso. Malagip ko. Renz gayam. Ni, notebooks mo dagitay gam mo. Pagad-adalam ka di. Iti public school, iti igit ti syudad. Ang mga nainton agturpos ka. Dito'y kanton sentro nga agadal.
Taawan universidad ija ayan nyo. Saan ko pa yung amo? Saan mi pa nagsaritaan ka ni Lolo? Di may papaniti pa nagkolehyo. Kasta ka di? Sige ang mga numala daw akon. Bye! Bye, Eva! Mami, kwarta man. Sumunagak ija pagadalan. Imbabain nak si Kanansi. Pinayaban da kiti pagadalan nyo. Kunak no makaturpos ka, ngam saan mo't gayam. Nangibaga saan na ka makaturpos, mami? Sa bali ti inarami dyo iti dayjay nga Edward. Saan nga iti pagadalan ti papapanan nyo? Sa dino ti kanayon nyo apapanan, ha? Sumbatan nak! Sorry, mami. Maisubli ka di day ta sorim tinasayang apanawan. Agturpos ka kuman, ngam sa bali ti inaramid mo, tanagam ampang kamat. Pudno ka di saan na ka makaturpos, mami? Day tabagim ti pagdamagam. Ay, sayang at talaga. Da kayo ti kaduak nga agmarcha inton graduation. Kanda kayo matan ti mangisabit iti award ko, Lolo. Anya? Adda award mo, apo? Un Lolo, siyak tinakagunod iti umuna apang madayaw. Ay no kasta. Kontakak ti gayem ko iti maysa nga universidad di jay syudad. Taalaan na kan amay sa nga iskolar na. Ha? Pagtuloyin dak iti universidad, Lolo? Di mo ka di kayat. Urean niya kurso ti kayat mo, ta nasaririt ka mo. Iskolar kan, ta sika ti kalaingan iti panagturpusyo. Agyaman ak unay kada kayo, Lolo. Da kayo ti anghel nga inted ti apo, amang salwad kanyak. Saan ko nga aramidan daytoy, no saan ka nasingpet, apok. Maragsakan mo dagiti anak ko. Idimbagak nga dakat kadwa ka nasingpet abaro. Ha? Ayanda ka di, Lolo. At daday di Amerika. Nagawid ak dito'y Pilipinas, tanalamin unay ijay no winter. Jak pulos makarwar. Sumaki tirayumak. Kasano da ito yan? Agpada taasaan ang makagradwar. Sikan tumot ngamin. Oh, apay pabasulan nak. Kanayon nak ngamin nga awisan arumwar nga agpasyar. Kayat mo, met. Saan ka mata pinili tanapan nagpaspasyar? Jakmat kayat ti agulit inton umay apa nagsasarat. Uray sak mata. Jakmat kayat ti agulit. Imbaga ni mami, ngayon ka kano agbirok iti trabahom apang biyag mo kada kami no aganakak. Ay, danda ni madlawan ti tiyan ko. Nakaformal kamot ita, Eva. Eva na Eva, tanakabistida ka. Nagpintas kan? Graduation mi ngamin ita. Kaya't mo ti umay ija pagadalan mi? Madama mo ti panagsagana mi. Tag-graduation mi inton bigat. Masapul ang mapanak iti pagadalan ita. Kablawan ka langan. Congratulations. Ken happy graduation, Eva. Agyaman nak. Kablaawan ka mo't akas iti pa ng kablaaw mo kanya. Sapay ko ma. Tamay may nga universidad ti pagadalan ta. Makitan to no agranatan to pay. Inton bigatan ti graduation ko, Lolo. At di pa'y santa nagatang agamit mo, apo? At daaminan, Lolo. Ket agyaman kada kayo Intangarod lukatan, tinakarikap agarahe. Tapunasam ti kotse, ta isut aramaten ta, ha? Ha? Kunak man no kotsi ti anak yu dayjay. Amuyo ti agmaneho, Lolo. Wen kutsik dayjay. Ngam saan kong araramaten, ta sidaglang mo ti papapanak. Ang gapo tamapantay jay pagadalan yo. Aramaten tanti kotse. Lolo, isuro naktuman nga agmaneho, tapnam mukmat. Sayang. Agturpos ta kumamot ita. No saan ta nagbalog. Un nga rod. Sayang nga talaga. Ita. Umapapal ta ka dagiti agturpos sa kadalan ta. Uwan nga rod Adda sumungad a kotse.
Mapansamat di ta pagadalan. Makitam ka di tinakalugan iti kotse asumungad. Imat gabat dayjay. Naka-formal attire ti loko. Ada sumungad na kotse. Mapansamat di ta pagadalan. Ha? Makitam ka di tinakalugan iti kotse asumungad. Imat gabat dayjay. Kan naka-formal attire ti loko. Isu ka no ti valedictorian day ta agabat. Sino nga ta tilakay? Kan apay akadwanan ni Renz. Ha? Napandan iti parking lot. Madamdama. Mangrugin ti graduation. Ay, sayang nga talaga. Maawat da ti diploma da. Idinto tawan diploma ta. Wen nga rod. Ay, apay nga umapalakmatan kadagiti kaadalan ta. Uray siya nga rod. Maudya talaga ti babawi. Ay kamlawan ka, apok. Nakaturpos kamot laengen. Agyaman ak unay kada kayo, lolo. Noawan kayo. Jack amo no anyan tinagbanagak. Sa anak siguro ang nakaturpos. No di nak tinulungan iti daydingal daw. Di ta ko managamam mo. Mamati ak. Nga inturong nak ni Apo itinasaya ta tao. Katda kayo day ta, lolo. Gapo iti kinasingpet mo nga ubeng. No saan ka nasingpet? Pinapanaw ka kuman iti balay ko. Uray da kayo mat, lolo. Nasingpat kayo mat. Mala, mapantangaro din iti restaurant. Silibraran ta ti panagturpos mo. Adon tinakaawid, ngam adda ka pala dito'y pagadalan. Ada lang namin or-orayak, ma'am. Ma'am, kasapulan ka di nga agulit danan si kan Edward? No kumain complete dalaang, mabalin ang maaladan to ti diploma da. No, makumpleto da ti kurang da, ngam saan mat? Ti kaato ka di tilangan da ti daduma ang makagapo, ma'am? Saan laang aday ta? Nababaamin dagiti grado da. Naikanda iti gundaway amang ipangato. Ngam jay mat agpaliwawang tinararamid da. Sayang ang arot, ma'am. Talaga asayang. Uray saan da unay analaing no inggagaid da kumamat. Maikanda ko maiti konsiderasyon. Ngam saan mat? Nakitak idaadwa iji batog ti balay da ako mitkita dito'y pagadalan. Mabalin ang masayangan da tasaan da ang nakaturpos. Ita tasaan kayo pa'y asumrek iti universidad. Agsursuro kang agmaneho. Tapno sikan ti mangimaneho iti lugan no adda papananta. Lolo, interesado ak mo't ang makasursurong agmaneho. Nalakalae nga sursuruan ti agmaneho. No lagay ta interesado ka. Interesado ak launay, lolo. Inta ka din? Inta pa'y mangala iti student permit mo Apaman amamuam ti agmaneho. Maaramat mo ti may sakot Ha? Di ka din abungan ako ti garahe, lolo? Kotse ti may nga anak ko dayjay. Pinanawan na, edi na pa ni Amerika. Ipaaramat yu kanyak, lolo? Una, bastaan an nadam. Tapno ada aramatan ti anak ko into nagbakasyon. Ni, sika mo ti masabat ko, Eva. Naka-enroll ka din iti universidad? Saan pa'y? Sika, naka-enroll ka din? Saan pa'y? Inton Lunes pa iti ipapan ko. Inton Lunes mat nga rod ti ipapan ko. Tapno agkuyog ta. O sige, aginuray ta nga ro dito iti oras ti alas 7 inton Lunes. Adayaw ka dito'y pagaw-awidam? Saan matunay nga dayo? Dito'y lang ti ayan ti dalan nga agturong iti balay mi. Uy, Nancy, adda ka mo dito'y palengke. Ay, dakalan ti tiyan mo Saanan ang mailamang. Wen, adaw may kugatangan. Nagapuak iti ospital. Apay, asino ti adda di ospital?
Napanak nagpa-prenatal check-up. Apay adi mo kadwa ni Edward, anapan nagpa-check up. Day tangarot ti pakasurunak. Manipod dakkelan ti tiyan ko. Di na kun kadkaduan ang magmagna. Makapasuron. Apay kumati nakakadwaan. Idi saan pa adakkel ti tiyan ko. Kanayon nakakadwaan nga agpasyar. Ngam itan tadakkel. Di na kun kayat akakuyog. Anya? Ay, unay katikas ta klase ti lalaki. Irresponsable Kinagpay suna. Masursurunak kan kwa na. Gapo iti aramid na. Renz! Hoy, aginroll ka kadimot? Ay, ada kadwa na nagpintas sa babae. Wan, Remy. Aginroll ka kadimot dito nga universidad? Wan, aginroll akmat. Uy, sino ta kadwam? Isugayam ni Eva. Eva, ni Remy. Sigud ka adalak iti high school. Hi, nice meeting you. Likewise, Miss Eva. Ay, Eva laangan. Formal unay no adapay la miss na. Anya ka diti course mo? Education. Ay, saan tayo nga ron nga agpada iti department? Ijay kami sciences ka ni Renz. Ay, imbag man tagadwa kayo. Awan pa'y makita kakadwak ita. Ngamin, ita lang nga umayak dito Nancy, amom ka diyan na panak ija universidad? Kat nakita ijay ni Renz? Amang ano nag-apply kas janitor ijay. Tapno adda aramatan na. Saan? Ada kadwa na. Dinamag ko, nag-enroll kat uwan ka no. Adda nga tamang tultulong kan kwa na. Pangalaan na kumamot iti pagadal na. Sigurado nga scholar day jay. The valedictorian kat nga rod. Sa bagay. Sayang. Nakaturpusak kumamat. Tapno agenrolak mat iti kolehyo. Sayang. Inununam to matinakirelasyon. Itala ang ama-amiris ko. Jakmat kaya ti agulit nga agadal. Kan may sa, into naganak ka, kapilitan nga awiram ti anak mo. Kasano ka nga ya makaeskwela? Kapay ngay may ka ditoy. Agpaiso ka di. Nga adda sa bali akakuy-kuyog mo. Iso addi kan umay ijabalay. Apay ko ma. No adda sa bali akakuy-kuyog ko. Apay asan asyak ti awisam. Siyak kumati kakuyog mo nga agpasyar. Kita mamatay tayo tsuram. Kaslada tambor asar-sarunwam. Awanan ka itibain. Gapu ta masikuga kon. Di na kon kayat akadwang agpasyar. Apay ngamin ngayon palubos mo nagsikog ka. Saan kumapay? Makapasuron ka talaga. Agan na kaktulang Makitam. Oh, anya kumati makitak no aganak ka? Ti anak ta. Si kanto ti agaw awir. Apay nagsasangit ka, simbang pa. Kagurug-gurat na dyan lalaki. At dakit din sa bali akadwa nang agpaspasyar. Dayjay ka diti ko nam amangay ayatken ka. Kunak no saan nga agbalbali mami. No dimngag ka kumaidi iti pamagbagak. Awan da ita asang sangitam ita. Adda ka kumaita ijay universidad. Diyak ngamin ni namnama akas ti pagbanagan ti amin. Amom itan, nga inumob tiluam, gapoy tinasapa pandaki relasyon mo. Ano sap? Taday tati kinayat mo. Lolo, ikatak ti abong ti kamam. Kan alaak mo tanti ulasyo taglabaak. Nalpas mo ka din, jar aramidem a report mo, apok. Un lolo, isong aglaba akon. Tapno na dalos ti ulas kan abong ti kama. Uray awan ti babae dito'y balay. Awan maurno nga murang. Narigrigat ti aglaban no maurnong, lolo. Saan ka nagkamalian ang alakan ka dito'y balay ko? Isong agyaman ako na imat kada kayo, lolo. Ita, sumagmamanulangan atawan. May sakto na profesional. Ngam no saan ka anasaririt?
Saan ka mo ta makaturpos? Ngam no awan matidakkel a tulong yu kanyak. Jak ko mamaragpat ti arapaap ko, lolo. Mami, nagsakit ti tiyan ko. Aga na kaksan. Awagam ni Edward, tapno da kadwata ang mapanidyo ospital. Da kayon ti mga awag. Alangin niyo ti cellphone ko, mami. Ay, daytoy ka tayo kung kunakon. Ayan tayo cellphone mo. Di talamisaan, mami. Saan aga po iti kinasukir yo? Saan kumakas to iti mapaspasama kita? Ay, oo na yan, aya. Hello? Apay ngay mawag ka kitrabiin. Makaturturog ak pa lang. Naimas ti tuturugam, dita, dito tagsaksakit ti tiyan di anak ko. Ha? Aganakan, rumwaran, ti putot mo. Kasta ka di. Ayan nyo ita, mami. Ada kami diti balay. Mangala ka itilugan, ta iyag mo ditoy. Pangiluganan ta kaninansi. Sapay awan kwartak. Awan pa'y matrabaho. Na, just kay ka lalaki, irresponsable. Makamuka mo't amang iremedyo na. At dala mapasama kiti anak ko. Idarum ka. Sige, mami. Urayan dak dita. Mangkita kitilugan nga ramatin tayo. Bye. Ay, just kidayjay nga ama ti anak mo. Amo na tinagputot, ngam di na amo nga isaganaan o rumwaron ti imputot nga. Inutil! Saan kayo na sumanao, mami? Na nagsakit ti tiyan ko. Kasano? Kat inutil di awanan bain? Awan ka no kwartana? Makapasuron. Umay ka di, mami. Imbagak amang iremedyo itilugan, ta umay ditoy. Amangan no saan nga umay. Padasan na! Imbagak ano saan nga umay. Idarom ko, gapoy, tinaramid na kan ka. Urayan tangarod ginggay ti madamdama. Ngawan pa laang, mangalatan iti sa bali alugan. Nagsagit talaga ti tiyan ko. Anya pa'y ngay, no di kasta. Kasapulan asyak ti rumwar nga biro kiti pagluganan. Ay, just kiday dya lalaki. Ang putot lang, ti paglayngan na. Dito'y kapay ka no labor room, ta saan pa'y arumwar na ita anak mo. Adalay nakgatangan. Sige, mami. Ay, nagsakit na talaga. Amok lang kumakastoy. Diyak ko maimanugot iti ibagbagam ide. Just kika, Edward. Apay, just kayak. Di ka mat pinilit. Nagayatan ta matadwa. Ilutam ti sakak. Ilupok ti tiyan ko. Uy, diyak mo no ayang tinasakit. Diyan mo matilutag. Anyaya ti pailot mo. Komporme di tantilutam takas lang na sakit amin na pasit ti bagi kiti panagregnak. Matayag sa. Diyan mo't mapagigiddan nga ilutan amin nga ibagbagam. Inton kwan, inkusay ka ditan. Di nagpay matulungan ni tinasakit ko. Just kika. Just kila aminen. Ilutan ka lang arudan. Saan mat nga ilot ti araramidam? Pagpagkalman. Da kayo nana. Apay kaslada parikot yo. Ay, adala na pan ko kinatang di tabutika. Adaninan si di ospital. Marigatan nga aganak. Idi pa'y rabi nga impan mingam saan pa'y anaganak aging ka ita. Umayak mat nga rod nana. Awan klasik ita. Taada ka no meeting ti professor mi. Sige, intaman nga rod basang. Ada ka din ni Edward Ijay, nana? Wen, ada ijay. Iso ti inawagak ang mga ala itilugan. No, iti pa'y rabi ingay panyo. Medyo nabayag nga rod, nana. Ay, wen nga rod. Idi kinita ti doktor. Saan pa'y mat ka no arumbor ti ubing? Iso nga adda pa'y laang ijay labor room aging gaita. Ayan ni Nancy, Edward. Impandan ni delivery room. Marigatan unay. Dakkel sa kanong amin ti ubing. Amangan mo't no masies. Ayan ni Nancy, Edward. Impandan iti delivery room. Marigatan unay. Dakkel sa kanong amin ti ubing. Amangan no masies.
Awan nga min ehersisyo na. Kanayon ang nakaidawon no nakatugaw. Kung kanayon ang magnang masadot man. Aguray tayo latta dito ti delivery room, nana. Anya pa yung ay no di kasta. Ubing pa'y unay tigayam ko. Nga madanton anak na. Isapay ko mga rod ta makaanakan. Madanaganak pa yun. Aday tan ti doktor. Doktor, nakaanak ka din di anak ko. Ipanday di operating room, misis. O sige, panawan kayo, pay. Ayan gayam ti ama ti ubing tagpirma. Adda kayo dito universidad, ma'am? Adala ginagarak ditoy. Dito'y kagayam nga agad-adal. Kat kumusta mo ti panagadal mo? Nasaya at mat, ma'am. Anya ka di akurso ti inalam. Kina doktor, ma'am. Wow! Talaga? Sika lang ti estudyante ka na nga la iti kinadoktor. Awan pa'y nagturpos nga estudyante iti kas na akurso manipod pa idi. Sapay ko ma, tagbaligi ak, ma'am. Namnamaag ngagbaligi ka. Tamok anaanos ka nalaing ka nga estudyante. Agyaman iti dayta pa nagtalak, ma'am. Adain luar daan ako mutan. Asino nga taday, Chay? Surutok man tadamagak no asino day chay. Excuse me, sino ka di day ta pasyente? Milagros, nana. Agyaman nak. Ay, punaklakit din no asino na. Nakiktutak pa. Kung naglakit din no asino itayon. Uray siya nga rod. Ay, nagbayag matang nga aganak ti anak ko. Apay nga awan dito ni Remy. Kastoy nga oras na makitkitak dito eh. Ngun nga agpay so. Apay nga awan pay. Dito iti pagurayan na iti sumaruno a subject na. Ang awan pay. Saan nga tangag sakit? Wano, adda na pasama kan kwa na. Padasak nga awagan, no ayan na. O sige, tapno maamuan ta no apay. O sige, mabit lang Alaak ti cellphone ko iti bag ko. Mas daawak. Itala ang awan dito eh. Sigud mat nga adda dito iti kastoy nga oras. Hello, Renz. Nakaawag ka mat? Ayan mo ka di. Ada klase mita. Awan ka pay. Adag dito'y ospital. Ospital. Ano ka? Apay nga da ka dito ospital. Ni Nancy. Adda dito'y ospital taganak nga marigatan. Impandan iti operating room. Kasta ka di. Kasimot nga rod Madalagan kami kanina na Aurora. Saan kayo unay nga agdandanag? Ikararag ko. A safety ti operation. Agyaman ak Renz. Sapay ko ma. Tamalpasan ti operasyon. Sino a Renz di kinasaritam? Ni Renz Agaba? Apay nga awagan nyo iti gabat, nana. Kat numada mga agad-adal iti universidad. Agad-adal? Sino ti pagpapaadal kan ko, ana? Di na pa'y mabayadan ti abang ti kwarto na idi kanyak. Adan sa lakay amang tultulong kan kuana. Sa may nga scholar. Libre ti tuition na. Nakaamuam nga damang tultulong kan ko, ana. Imay di lakay, idi nagturpos kami, nana. Nakakutseda ka niya, Renz. Anya, nagturpos ni Renz? Itala ang anaamwak data. Isupay nga ro di valedictorian, nana. Dalaang Nancy kan Edward, di saan ang nagturpos, idi. Ang bumo ti agmaneho, apok. Insamiram tinagadal kan nagsursuro ang nagmaneho. Utang ko amin kada kayo tinasaya at mapaspasamak iti biyag ko, lolo. Nuanyaman ti rigat ang napadasam iti napalabas, saan itan apok. Inasikaso na ka na imbag, iswasan ka met abaybayan. No inasikaso kayo man, dayta kat gapo iti panagayat ko kada kayo. Taimbilang nak, apod nung apo ko yo, lolo. Mamati ka kadi, at ti mairurumen kat saan abaybayan ti apo. Lolo,
Dayta ngamin ti kanayon nga ibaga kanyak day dinanang. Madi ka no, timanglo ko iti pada a tao. Ala, ituloy mo ti kasta kababalin mo. Tapno kanayon na kamet atarabayan ti apo. Un lolo, agtong palak iti amin nga ibalakad yu kanyak. Ay, imbaglakit din ta nakalasatan dagiti agina. Lalaki ti anak mi. Naglukmag. Iso ang narigatan ni Nancy. Itataadan anak yo. Masapul nga agawid ka ni Jebalay. Tapno maasikaso mo't ni Nancy kan ti anak yo. Kaya't siya makiawid na kanya balayo, nana? Saan aga po taawatan ka akas manugang no di kat asikasuam ida nga agina. Uwa na, nana. Yawag ko iti balay mi, tapno amuda. Itatadan pamilyam. Masapul nga agbiro kamutan iti trabahom. Tadan mang namnamakan ka. Uwa na. Apaman na makatanggad ni Nancy. Inakagbirok iti trabaho. Narigat ti agbiro iti trabaho. Taubing kapay. Kandi kapay nakaturpos iti high school. Ay, day tangamin kat. Taapurado kayo unay. Apay anak karupangat ka dita. Naglaing asumaw ni mamim. At daklang aruden dito Tila may bagbagana pa'y. Anong samon? Talaga kasya ni mami. Ibaga na nga ubing tapay ka nung amin. Ang mga nuinton at dako ni Jibalayo. Pati si Kamat, sumanaw. Adda nga ta sumanao, no husto ti aramid mo. Saan mo't nga ta? Narigat samot ti makikabalay kini mamim. Bagayam latan Agtong palkalatan no anya ti bagana. Ngamno jak makanos. Agawidak. Panawan na kami iti anak ta. No kayat mo? Sumurot kayo kanyak. Kasanon, no di kamot agkatunusan kadagiti dadakkel mo. At dala ko mapagyanan ta. Ngawan ti makibibiyang. Kasano, kat agpada nga awan trabaho ta. Narigat ti agbirok iti trabaho. Kasano tayo nga agbyag? Masapul mat nga adda agaw awer. Itatada tayon dito'y balay. Asikasuam ni Nancy. Tada pa ka kumikumak. Saan nyo nga ipatudon amin kanyak? Wala na. Adda ka di papanan nyo, mami? Awan, gamdya kayat asyak ti pangnamnamaan nyo. Kunak ngamin idi nga agadal kayo pa'y. Ita, adan anak yo. Ngamawan mo't iso amin yo. Uray daya perla kumati ubing. Di kayo pa'y makagatang. Agawid akbiit. Tainak mangibaga kadag iti dadakkel ko iti paggatang iti diaper, nana. Pamangan no iti ipapanaw mo ket di ka nagsumli. Agsubliak. Barang adda maitid na kanya kakwarta. Idi pa'y kumamasikog insagana amon ti panaganak na. Anya ngay ita. Maawatam ka di itan, no apay nga imbagak idi nga agadal kapay nga umuna. Sakbay nga aggarangganjang ka. Wen, mami. Pakawanan na ko, ma. Anya pa'y ti maaramidak kat nalpasan. Saanan amay babawi. Ngamsyak ita ti agparikot kadagiti masapsapulyo. Ay, just kikit di. Bayan nyo, mami. Tagsapulak to iti trabaho. Agsapul kay ti trabaho? Kasano ta anak mo? Ibulos mo latan di ta kwarto. Kasano ang makadede? Pasensya kayon, mami. Barang adda madiskitar ni Edward a kwarta. Daitakot. Saan nyo ang napanunot dagit abanag? Sakbay ang nagsagmak kayo. Adda ka maggayaman, Edward. Adda ka din na diskitar mo? Ang damot basit. Inggatang ko na iti adu adaya per. Taigabur ko man kini mamim. Pasensya amon ni mami, Edward. Nasakit lang tinakam na, ta saan taan nakaturpos. Sa maysa, makikabkab balay talaang. Makapasakit met ngamin ti panagsasaw ti inam. Bagayan talatan. Tapno saan nga ad-adda sumanao. Kastoy gayam ti rigat ti makikabalay. No amukla ko maakastoy. Aganos ta, tagpada ta nagsukir. Umapal ni mami, taagad-adal ni Remy. Ken, adda pa'y nadamag na amay sa.
Anya day ta nadamag na. Ningamin gabat. Nako na ni Remy nga agad-adal kanumat iti universidad apagad-adalan na. Anya? Pangalan na ngay kumay iti pagadal na. Valedictorian jay tao. Iso asaan nga agbayad iti tuition na. Sublatan man mat ni baby. Nabanuga ka mangisalsalakan ko na. Apay nga min nga isalam. Idi sumlatan. Agsardeng to no mabannog nga agsangsangit. Agurigur. Sublatan mat Tay-tay pay lang agururok ka. Nabanugak nga rod anapan nagbiro iti trabaho. Inaktumanan inton bigat. Makapasuron ka mat. Di nakpay amo at tulungan iti rigat ko. Nalakaayat ti kanayon ang mapuyat nga gisala iti ubing. Imbagkan ka Tanda ka lang dito'y balay. Siyak ngay. Kanayon nakarumar. Pumanag na nga agbirbirok. Una yan tagastoy. Dap pa ti babawi. No apay ang nagsagmakakan ka. Nang nangruna kanya ka. No amukla kastoy. Adayumot nagsagmakakan ka. Makarengreng tangiwat mo. Amom ka di nga idi na pa nagkijayan da Nancy? Kanayon ti apada ka ni Edward? Apay ko mga agapad Kat no nagsamit ti ayan ayat da idi. Di da pa'y mapanag-eskwela, tamapandag date. Gapos siguro itirigat ti panagbiag da ita, Agpadadamot nga awang trabaho na. Narigat nga min ti agbirok iti trabaho. No di pa'y nakatupos iti uray high school laeng. Kimutong pa yan ni Nancy. Kaslabim makat ti langana. Agsipod, taadan responsibilidad na iti anak na. Samaysa, ti konsumisyon kat mangpakutong iti tao. Dandani akon agturpos iti kina-nurse. Ngamsi ka, saan pa'y, takina doktor mo tinalam. Ikaguma ka na yunan dagiti units nga i-enroll ko, tapno daras malpas. Agsamra, kada summer, tapno saan unay ang mabayag. Diyay to pagtrabaho ng ospital ti pag-internam, No iso ti ibaga ti pagadala na papanak, okay lat tamat. Ay na, adanton gayam ko doktor. Sapay kumaa, tamatunoy ko day tang arapaap. Posible ang mapasamak, tanasaririt kan nagagat ka nga agadal. Nagngangato dagiti grado. Diyak pay lang malipatan, ti panang papanaw da kanyak iti pagkaskasiraak. Tadyak makabayad iti abang ko. Ngam no maminsan, adadag iti pasamak, amang itundakan ka iti pagsaya atam. Sa bagay, pudno day takunam. No dinak pinapanaw ni Nana Aurora. Saan kami mata nagkita ka ni Lolo Samuel? Anya nga ta? No sarong karak da Nana Aurora. Amom, no maminsan, adadag iti pasamak, amang itundakan ka iti pagsaya atam. Sa bagay, pudno day takunam. No dinak pinapanaw ni Nana Aurora. Saan kami mata nagkita ka ni Lolo Samuel? Ay, anya nga ta? No inak ida pasyaran. Adakan ka, no kaya't mo apasyaran ti sigod anagyanam. Siguro, imbal lang dandag iti gamit ko anabati jay. Apay, napatag ka di dagiti imbati mi jay? Dagiti gamit ko iti kusina kan ulas. Saan ko na sinubli tanakipag naedak matan ka ni Lolo Samuel. Mabalin mo matlata mapanalaan. No ada sentimental value na kan kadagi jay nga alikaman. Sana bale, dumtang to day tangal daw. Barang sanda pa'y nga imbal lang Kasano itan Renz? No agturpos tayo, agtuloy ka pa'y. Nangat nga tumati kurso nga inalam. Aggraduarak mat ngam, pre-med lang. Ituloy ko manan, tapno na anay ti kinadoktor ko. Kasta ka di? Imbagak nga rod kan kuana, nga ijay to pagtrabahwak nga ospital ti pag-internan na. Tapno saan kami nga agin na dayo? Sa dino ka di nga ospital tinamnamam a pagtrabahuan. Iti asidagmatlaan diti pagadalan. Ada ka bagyak amang isarak kanyak. Sigod nga staff iti dayjay nga ospital. Kaadwan mat nga estudyante, kat dito'y dan nga ag-intern. Depende nga no maminsan. No ado ti estudyante, ibaunda iti sabali nga ospital.
Nakayo mati masabat ko, ma'am. Good morning. Good morning. Dandani kayon samutan agturpos iha. Wan, ma'am. Ngam ni Renz. Masapol nga ang suplilat tayo ti pagadalan. Tapno ituloy na ti kinadoktor. Bilibak mo't iti daydi akaadalan nyo. Kasla imposible nga agbalin a doktor. Wan nga rod, ma'am. May sa akanayon da nga ibuli. Gaputa marigrigat kan ulila. Ita, may santo a doktor. Kita man lang agpayso tigasat ti tao. Nasingpet nga min ni Renz. Wan nga rod, ma'am. May salaang ama bulbuli idi. Kan saan ama tagtagari. Ngam ita, maya tibiyag na. Ayun gayam, saan ka ka din anap-napan ijay ayanda Nancy? Saanin, ma'am? Makumikumak ngamin ita, taumadan ti graduation mi. Ay, sayang mo't dagijay adwa, ta saan da nagturpos. Ita, damag ko, kanayon da kano nga agapa. Wan nga rod, ma'am. Simbang sangput ka pa'y laeng? Awan lang nga ron ti trabaho, nabartak ka pa'y? Awan pa'y sirbim? Nagbusingar man ti Armalite. Awan ang kaitibain? Pumanaw ka laangan, makauma ka! Di pumanaw. Inton kuan. Umainak betlaeng ayaban, no at masapol mo. Awan ang ti masapol ko kan ka. Ooh. Panaw! Anya maninday ta? Hindi magbagaan kayo. Kunayo nga agpinpin natag kayo unay. Mami, Ayan na ngay ita, day nga ayat. Nagbalinan agubat. Agin-ginubat kayo latan. nimat ngamin Edward. Ay, salbag day nga ayat-ayat. Tanagbalinan agubat kunakmanan. Lolo, mangan kayon. Tamapanak iji ospital, numalpas kayo amangan. Ay, kasla awan ganas kun amangan, apok. Kalubak pa'y nga ron dito lamisaan, lolo. Ngam masapul amangan kayo. Uray basit laeng. Tapno saan kayo nga agsakit? Ala, mapan ka ni ja ospital apagin internam. Diyak kayat timapan. No saan kayo pa'y amangan, lolo? Nangan kakadi na po? Una, tapno sa anak amala daw iji ospital, lolo. Nanganakon itinalpasak ang nagluto. Mangan kayo matan. Bantayan kayo. Alaman langan. Kasta, lolo. Tapno kanayon kayo anataraki. Ngam no saan kayo amangan, ay kat kumapsot kayo, Ne, si kakadiday ta masabat ko, Edward. Ne, sino kayo tayo? Nagpintas ka matan? Di na ka din mabigbig? Saan nga rod? Anghel ka ka di, ha? Ay, oo, naikatdaytan, Edward. Kumusta gayam jay anak yo? Si kamot gayam, Remy. Itultulod ni Nancy J. Pagadalan. Anda ni ti daycare. Ay, nagbiitan ti panawan. Mm-mm. Daycare gaya man. Siyak, mangisurusuro akmatan, ngam saan aditoy. Volunteer teacher pa'y laang. Nagturpos ka, kas maestra? Katurturpos ko. No adan tuwayak. Mapanak man iti balay da Nancy? Ano na? Ingka pa siya rin di gayam mo. Kasla kanayon nga agbusingar nga Armalite, tingiwat na. Nancy, apay akas dyan matan tinagbanagan ni Edward. Bartak matan. No sana makasarak iti trabaho na. Ti barkada na ti kasinarak na. Mas dahawak iti nakitak. Laklakayan matan iti itsura na. Nadulpot pa yun. Papakpakan laeng ako na ni mami. Uray ko man no asikaswan na ti anak mi. Tapno siyak ti mapan agbirok iti trabaho. Anya ngay at trabaho ti Sir Cam. Uray servidora. Uno sales girl. Basta dama ko na trabaho. Adamot nga min anak mo ang makasapul kan ka. Saan ka di nga itultulod ni mami no daduma? Rumbeng ka no asyak ti mangitulod. Jakmat mapilit. Tayo na ko magtrabaho. Madipay ati sungbat na. Anya ka di ti sungbat na ako nam.
No kano sa anak ngamin nga ampang, saan ko maakastoy tinagbanagak? Ay, nasakit la siguro tinakam na. Tanapa ay iti arapaap na para kan ka. Naggapu ka kadidita balay, basang. Wala na. Imay ko man sinarungkaran tigayim ko Kumusta ka nga itabalasang ko? Mangisuro akmatan di tabangir a pagadalan, nana. Ngam, volunteer pa ilaang Ay, imbagpaikan ka tabaistrakan. Ni Nancy, daychay, papakpakanda iti asawa na. Masurunak, kanayon da pay nga agapa. Ti panagayat da idi kat nagbalinen agubat. Ni nana mat. O na yun, tagubat. Kastan sa ti aggaganat ken ayat. Kurang pa itinakam da. Iso ana uma da adagos iti tunggal maysa. Kablawan ka, Renz. Dandanin ti baligim. Agyaman ako na ni Apo. Tanaan anusak tinaunday apa nag-eskwela. Gapo iti anus kan gagat mo. Naan-anay ton ti kinadoktor mo. Kasladyak pa ilang mamati. Amaragpat ko daytoy akasasaad iti biyag. Imbag atada ni Lolo Samuel iti biyag mo. Pudnot ako na meba. Napatag-unay ni Lolo Samuel kanyak. Kat awanak ko maita iti kastoy akasasaad. No saan agapukan kwa na. Si marungkar ka di dagiti anak na nga day ti sabali a pagilian. Wen, nakisauda pa'y kanyak Saan ko kanu abaybay ti amada? Ipauitan dakmat iti pang-allowance ko. Ay na, naggasat ka. Tanakatumpong ka itikas ka ni Lolo Samuel. Agtulak daman, sika, Edward. Anya ti pagtulagan ta. No ti panagkalay sa tikidawam. Saan kan nga agarapaap, tawan maaramat kunak manen. Amok nga awan kwartam. Tadi ka pa'y makagatang iti brief mo. Tagiwat mo, anda makangag. Amok gayam tagbain. Ala, yung bagam nga ruden, no anya di ko na mapagtulagan ta. Sikat agtagibalay, tasyak tagbirok iti trabaho. Sales girl, wano waitress. Adakan ka dahi ta. Ngam no sumangpat ka, sakmat ti rumwar, tainak agpalpaliwa. Apay, rumrumwarak ka di amapan agpalpaliwa, no sumangpat ka anapan nagbalog. Duanya, at ka di nasara ka matrabahom? Ada, tanapanak nga rod nagbirok. Siguro, sa bali ti sapsapulam, no ka agbirok iti trabaho. Taapay nga aging gaita, kat awan paylat trabahom. Anya kumangay ti sabalya sa pulak. Diyak amukan ka Barkada siguro ating kasapsapulan. Saan at trabaho? At day taa ka manen. Agbusingar man ta armalet ang iwat mon. Panawan ka man langan. Uray saan ka nga agsubsubli? Makapawan kay tiganas. Inton sumangpat ka, nabartek ka manan. Kumusta tinapanam? Ada ka di matla na sarakab at trabaho. Servidora iti karinderya, mami. Imbaglaangan ngam ti awan. Ano sama? Taisubot ti kay batugam. No kuman nag-eskwela ka ako nakmanan. Ni mami mat. Dayjay lakit din ti sangkaulit na. Husto ka din. Nalpasan. Saanan ang maibabawi? Apay, kasuron mo amang ngagtimadi nga inaramid mo. Agbababawi ak lang arudan. No napasaktang mantirik nayo, agkidawak iti pamakawan kada kayo, mami. Napakawan ka man, at dalata sakit amariknak iti kaunggak. Nang runa numakitkitak dagiti kaadalam, adi adal itan. Sumagmamanulaangan nga aldaw, agturpuskan. Manulaangan nga agpang, mabigbig-big kanton a doktor. Dr. Renz. Kablaawan ka. Si Kamat, nagsapa dahi ta nakablaaw, Eva. Saan pa'y anadanon ti graduation? Kat madanon to Ngam, masapula siya ti kaunaan amang kablaaw kan ka. Naan-anay ti ragsak ko.
Nupat gam tikid-kid dawakan ka. Saan ka di nagkaria? Asong batan ka apaman nga agturpos ka? Diyak kayat amadadaal ti arapaap mo. Iso nga imbagak nga urayan ta ti graduation mo. Namnamaak nga ruday ta, Eva. Dublen to ti ragsak ko, iti daytang aldaw. Ngamne, kita ama. Ama ano, ma-heart attack ka. Ha? Nubilang man kasta, basol mo, heart attack ka. Anya? Adabasol ko? Ay, delikado nga ron no kasta. Dahito iti sidaan ta ita, lolo. Liklikan tapay lang ti karne. Tapno napigsa ti tumangyo, inton agradwara kakas doktor. Manipod saan ka na nagluto iti karne. Pimigsa manin ti tumang ko. Uray ka nga tuwan nga intablado. Kabailak nga ulyan. Da kayo manan ti kadwak nga agmarcha, lolo. Isu nga ing kagumaak, anat natang tilinutok asidaan ta. Maragsakan ako na ay apok. Manipod at ka akad kadwak. Sa anak unay anakarik na iti iliw. Nangruna pa'y kanyak, lolo. Nagbibiyagak iti liday, idi awanak pa iti sidong yo. Angam ita, napalalo ti ragsak ko, lolo. Awan kaya mapok. Kunatay kayem ko nga staff iti ospital. Ngagtrabaho kay jay, apaaman na makaturpos ka. Daytat imbagada, lolo. Agabrod ka nung amin tidaduma do Dr. Ijay. Ay, day tama ti pagdaksan na numaminsan. No nalaingan dagiti do doktor dito'y Pinas. Pumanaw dan, tamapanda nagtrabaho iti abroad. Kat dagiti agsursuro ti agbati. Nasakit man nga aklunan, ngam day ta tipudno. Kablaawan ka po, naggraduar ka niti kinadoktor. Ay na, agyaman ako unay, lolo. Isagot ko kada kayo ti diploma. Nairuto na ti arakop mo ako. Hamangan no jak makaangas. Nairot ka di, lolo. Congratulations, future Dr. Renz. Thank you, Miss Eva. Sino ka di dahito napintas sa balasa nga po? Kaadalan kan gayem ko. Angam, pinarigat nak, lolo. Ha? Renz? Apay pinarigat na ka ako nam. Idi pa yung agar-armak. Ngam, di nakmatlasong batanan, lolo. Kunaklakit dinwan niya itayan. Alan basang. Sungbata mo ni Renz. Ha? Pati ni Lolo? Kadwam amang aram kanya? Song bata nak ngaminan. Taintay ije restaurant. Kunaklakit dinwan niya itayan. Alan basang. Sungbata mo ni Renz. Pati ni Lolo? Kadwam amang aram kanya? Song bata nak ngaminan, taintayon ije restaurant. Ay, sige manlangan. Sungbatan kan. I love you, Renz. Ay na, agyaman ako unay, Eva. Dua kamin ka na, Eva. Sinong bata nak matlangan? I love you, Eva. Saan mo apigsaan, nakababain? Ha? Apay ko makababain. Pakaragsaka kidi, Ala, intayon ije restaurant. Mapanak ag trabaho. Sikapay lang timang digos kan mangitulod iti anak tayo di pagadalan. Anya? Siyak pa'y timang digos? Mapanak nga ron ag trabaho. Alangan adigusat kat nasapapay. Nakaturog pa'y di ubing. Digusam, sakbay arumwar ka. Urayam amakariing. Amangan no ikatendak no kanayo nakamaladaw iti trabaho. Ay, una yan ti kastoy. Agpadigos, agitulod, agsundo kan anyapay. No kumata da trabahom, siyak ti mga ramit kadagita. Ngem gapo taawan, anusam. O sige, innakon. Ni, sigamat, Nancy.
Ada ka dito tiyandaan? Uray sika. Ada ka mat dito tiyandaan. Saan ka di ako nam amang isuro ka? Nalipatam ka ti Sabado itan? Awan klase. Ay, kasta ka di. Tsak pa'y kat amunuan niya ti aldaw itan. Pagilasinan nga stress ka akanayon. Saan anatal na ti panunot mo? Pudno day tayong bagam. Ado ti pakarikutak. Nangruna ni Edward. Pagbabawyak launay ti panakailawan ko kan kuana. Ay na, maala day ta, itinasaya at apanagsarita yo. Itinasaya at awagas. Adan anak yo, day ta ti panunutan yo. Day tangarod kat. Ti anak mi ti makagapo. No apay nga an-anusak. May mayat no kasaritam itinaalumanay. Ngam ti kanayon mo ang iwatan. Saan ko ama ipasigurado? Ang padasag. Saan laang apadasan? No di kat aramidam. Tapno lumagan ti barukong mo. Diferensya talaga tinalaingan niya. Apaman ana ipasam ti board exam, nakatrabaho kan adagos dito nga ospital. Una. Ngam, saan laday ta? Nakita da siguro asana kasadot. Ken napudno ak ngagtrabaho idi internak dito yung ospital. Sa bagay, day tamot ti kayat da, tinagagat ken napudno ag trabaho. Sa maysa, kabagyan ni Lolo ti daddo mga staff dito eh. Okay, intaharo doon ag trabaho. Okay, honey. You're the boss. Adda pasyente nga agkasapulan iti serbisyo ta. Mapanta iti emergency room. Adda inyo nagdaitay a pasyente ijay. Kartangan-tangarod ti mapan ijay. Masapul ang makadanon ta ijay adagos. Da kayo matgayam manang. Nudyak agkam mali, si katiin na ni Nancy, saan ka di? Apay ka di, maestra. Kumusta mat ita ni Nancy manang? Nabayag ajak nakit kita. May sa serbidora iti karinderya, ma'am. Kasta ka di manang? Pakumusta am tuman? Nabayagan ajak nakit kita. Sa balin samot ti pagisursurwan niyo, maestra. Nagpayalisak. Tadayo ngamin ijay sigod apang isursurwak manang. Sumat lagayam asaan kayon amakit kita iti pagadalan, iti asidag ti balay mi. Taimalis kayo matgayam man. Wan manang. O sige nga Rod, pakumustaan yung tulatan ti sigod nga estudyante. Ay, uwan, maestra. Dumanon ti pakumustayo. Nasabat ko itay ni Mrs. Fe a maestra midi. Malagip na kapaymat. Pagkunaan nyo ang malagipnak, mami. Dinamag na no siyak ti inam. Dinamag ko no apay. Kinumusta na ka. Imbagak ti pudno. Serbidora ka iti may sa karinderya. Apay nga imbagayo, mami. Saan nyo kuman nga imbagbaga? Apay, ibain mo ti trabaho. Idida mo, saan ko mga ibaga? Ang maamuan ng tumatlaan. Anya nga iti kunana. Idi imbagayo a waitress ti trabaho. Awan mat, imbaga na nga idanon ko ti pakumusta na. Imbagman, tamalagipnak pay. Kat amumo na, no apay amalagip na kapay aging ita. Nalpasa ko na nagplantya. Sikanti makaamo ka ni Boyet, tamapan akon iti karinderya. Awan ka di overtime mo manin? Saan ko nga mo? Depende no ado ti tao. Ngam no awan ti tao, ay kat masapak nga agawid At ako mga min papanakinton malam. Papanam ka di. Aglaba ka kuma. Naurnungan ti lalabaan. Imbaga dagiti gagayem ko, ngadda ka no bakante at trabaho iti construction. Isu ko mati papanak, no kayat dak ngalaan. Kasanon ti anak ta? Asino nga iti mangitulod? No maalak laki DJ, di uragi kat kan iti trabahom. Sige. Ikagumaak ti agawid a masapa. Napanintulod ni Edward ti anak da. Napanmata nagtrabaho ni Nancy. Ay, nabanugak na nagsagad ni Jarwar.
Lagadong amin na bulbulong. Kasla, maulawak pa'y kitnin. Ay, tinasayaat. Iturog ko man pa'y dito'y sofa. Ay, dahay, nagmayatan ti agilad. Ay, nasakit ti bukot ko anak tangan. Itayak pa'y gamin nga agsagsagad. Iyan anak man pa'y. Takas la maulawak mo tan. Hello, apay ngay mawag ka. Itaman pa'y. Malagip ko nga min. Kasla saan ko anayan plag ti plancha. Anya? Iti kastoy akabayag? No di mo inikat. Ura man na. Iso nga ron nga kakitaan biit. Amangan nanyan tinapasamak. Alang harod. Tainak ibagay ti maestra ni Boyet. Subyekto ti ubing, inton pa nag-aawid. Sapay urayag, tadi na kayat apumanawak. Sige nga ron. Ibagam iti anak ta nga da importante apapanam. Sige, inakon. Bye. Adayuak pa ilahan. Ngam addan makita ka na puskul nga asok. Pagdarayak. Ijay lakit di balay ti pagtataudan ti asok. Saan nga ta nakita ni mami ti plancha na kasaksak? Tarasak pa'y ti agtaray. Nakita yo ka din ni mami? Ay na, ay awan mo. Imbaga na itay ang maulaw, tanagsarsarita kami itay. Iso nga imunag. Idikwan, adan samot kaslabim takatangki ti LPG. Idikwan, nagapoy mo taon. Nasken nga ispalak ti katugangak. Sumrekak iti maururam abalay. Ay na, neruan na daw rora. Awan sa mo puot na. Awan lakit nakayawag adagos kadagiti bumbero. Itatadakkelan ti apoy. Sad daw may bumbero. Ay, ipantayo na ay ospital. Darasan niyo. Aywan man, tulungan dak. Ipantayo iti ospital ni katugangak. Sige! Hello, Edward. Kumustahan? Gawid ka, tadya ubing. Awan kadwa na nga gawid. Impan ko ni mami dito ospital. Awan puot na. Apay nga awan puot na. Amang ano nakalangab iti asok. Inwar ko. Ngam awan puot nan. No kasta, ada na pasamak nga uram. Nauram ti balay. Ala, agawid ka kindin. Oray sak, nasinit mat titakyag ko. Gapo iti panang irwar ko kini mami. Anya, sige, umayakon. Adda man ang emergency. Mapantay dyan emergency room. O sige, mapantang arudan. Kaslan ni Nana Aurora daytoy. Ha? Nangato ti blood pressure na. High blood daytoy. Ipantayon in ICU. Darasan yung. O sige, tama pang kakaduaan. Renz, sika ka di dayta? Adda ka matgayam dita. Adda sugat mo. Mangibaunak iti sa bali ang mga sikasukan ka. Tasurutak ni Nana Aurora iti ICU. Sige pay, agsarita ta intun madamdama. Imposible daytoy. Maisan a doktor ni Renz? Agtagtagain na pa kadi? Edward, ayan ni Mami. Imbagta nakita ka dito eh. Nakabenda ti imam. Imposible daytoy. Diyak mamati. Anya ti imposible nga ibagbagam. Ti doktor ana nga sikaso kini mami. Ni Renz nga awagam idi iti gabat. Anya? Imposible. Imposible talaga. Nabay na anak una itay. Ngam nagdardaras anapan iti ICU. Agsublinto kano ditoy. Mapan ko kitaan ni Mami. Sa anak nga padlaw, denggak ti saritaan ti doktor kan ti nurse iti abay ni Mami. Nakalukat mo't kit di ti ruangan. Di mabati blood pressure na. Na mag-stroke ni Nana Aurora. Naigitan lakit din. Tipan nakauram ti barokong na. Naimbaglaangan. Taintaray dadagos dito ospital. Ang mga nagdakas din na pasamak.
Mabigbig ko ti boses ti doktor. Ang mga nudat-datas pinapasama kan kuana. O sige, kabantaya. I-monitor ko ti kasasaad na. Boses nga agpaiso ni Renz. Ang amok na dyan. At damot sugat titakyag na. Kasano ang nagbalin a doktor ti inaw-awagak iti gabat. Delikado ka di ti kasasaad ni Mami. Si Kamat Gayam, Nancy. Saan ka ngagdanag? Under observation ni Nana Aurora. Ayan ko kadi. Kumusta kayo, Nana? Anya ka di timariknayo? Renz, sika kadi dayta. Una na. Kat di ka agdanag. Ialis kayo jay private room. Mayatan ti kasasadyo, Nana. Masapulasan yu aliwayan ti agas ngayon ko kada kayo. Doktor, agyaman kami unay. Jak ni namnama Dr. Kagayaman. Dr. Renz. Kaya't ko ti dumawat kan ka iti pamakawan, Renz. Uray saan kami nasayaat kan ka idi. Nasayaat lata ti impakitam kada kami. Nana, maditi agimula iti sakit tinakam. Dayta ti kaya ti apo. Tapno tarabayan nakakanayon. Agbalbaliwak beten. Makikapya akon iti manugang ko. Naibaglangan, tanaispal na. Mami. Nabayag matan nga okay tayo. Oray sak. Agbalbaliwak matan. Nasayaat no kasta. Kat aggagayam tayo kumaaminan. Kat awisan kayon to iti kasarmi kan ni Eva. Tinapintas a nurse ko.